Ambaw, anak. Ay, bumangon kan. Maladaw ka di trabaho. Ay, amay ko. Nagsakit yung ulo ka. Kasanaw ka na barbartag kamutan nga may nasimbang put idirabe. Jakpay kita mo no kasano nakaawid ak nanang. Numaminsan nga may nanako. Saan nyo asubraan ta ginumiti arak. Tamaray. Apay, pare ambo. Kasla awan gaganay gaya mitangal daw ah. Permiti sakit yung ulok pa Ricardo. Nasobraan iti inom ini rabi. Ay sus. Di naktumot nga mininayaban anaginom. Tapno ada kabingay mo ko ma. No rabi iya pare. Mapantama na nagsyat. Kunak man no nasakit yung ulom. Anta palahang over mo. Ita ay inom man ang tibagbagam. Gagangay na ah. Isong araw tinakairuaman ti bagay pare. Ay, sa bagay mo't kit di ha, pare. Kala nga rod. Mapanta, inton rabi eh. Napartek kang pare. Agawid tansan. Madamdama pa pare. Sayang man na iti arak no santa ngay busen. Sa pa'y nangina. Ha? Oo. Pare yan po. Kita ang tiada iti bangir alamisaan. Nagsakit matikita da kadata. Ha? Sino? Ito dom, aperkadak man. Ay, saan pare? Intakit din. Agawid tan. Tapno saan ta mapasubo iti gulo. Dito ka na nga. Tay nakbayadan ti ininom ta. Ay, sus! Ay, Huston! Pare mo! Dandanugan na kan! Ay, natumban! Ay, aray, tatigayam ko! Tambaw, anak! Apay! Anya tinapasamakin ka! Ay, sus! Nablakaayan kamutan! Ay, garda, apay! Anyat napasamak dito'y gayam mo! Kuha na. Pilitak ngamin nga, gawid kami nang dinamot kayat. Kat iti pinanawa kiti lamisaan me, ta binayadak ti ininom me. Pagamuan ta, binubog damutan. Kinurso na daan, dagiti lalaki, kakadwa me iti unag ti pag-iinuman. Ay, nauna yun ayad, ay ito nga anak ko. Malala. Ay, pagyamanak nga raw ti panangyawid mon kan kuana dito'y balay, gardaw. Awanan niya man na, nana. Sige nga rod. Agawid akmatin, nana. Nanang, apa na ti matak? Nasakit kanyak may mulagat. Kasa daw, nablakaayan ka mo nga minay. Ada ka nun ang dalugkan ka, iti nagiinuman yaw. Diyak malakip no niya tinapasama kay Rabi. Ang kasano nakaawid ak ngayon nanang. Apay, di mo malagay tinapasamak ini Rabi ay anak kau. Pati panagawid mo, di mo malagay. Sana talaga tatang. Intulod na ka ni Garda ni Rabi ay. Nembag tasan unay anabartak di galyem mo. Sika, tinakaro ti bartik na. Kastaya tatang. Ay na, naut-ut-unay ti matak. Ay, anya gayon day taalang nga manakaw. Bangking tamatamaw. Day ta ti maganap tinakaraw apa nagbarbartik mau. Sikamot lang, ti agbalin na kaasi, iti kasta nga araramida manakaw. Agnakem ka nga minay. Agbalbaliw kan. Idyamaw ti aginom iti arak. Oh, hello, pare Ambo. Kumusta, Auntie Madam? Naut-ut na pare. Sana pa yung makastrak iti trabaho. Ay, kasta ka di. Ay, wala nga rod. Pagimbagam pa itamatama, pare. Wan pare, tiyak may mulagat. Anya? Ay, sus! Kasano daytan nga eh? Nung ay
Magpa-check up ka langan, pare. Saron pare. Aging bagmat la siguro adagos na ito eh. Kat, di saan ka pa yan mo pa nagtrabaho, anak ka? Tanay, kasta mo tamatam. Kapilitan na nang. Tadyak may turang ti sakit na. Naut-ut talaga. Ay na, naku ay, sardang mo nga minan, ta inom mo. Kita am ti maganganap mo, iti ka iinom mo. Ay, puro saan ang nasayat. Anya ngay nga rin ko ti sumat kayan ti ragsak ko. Naragsakak na makainumak iti arak na nang. Anya? Oh, may imbaga na nang italimtag ang mata manakaw. Uwan tatang, pipiamot tayo. Medyo imperson. Sa mapan ko man danunan ni Parigardo igibalay na. Anyat ko ang medyo ngay. Inakman, inuman iti arak, barang may imbaganan iti husto tatang. Anya, ay syaos. Intunukwan mapasarunwan manan ti pan nakadanog mau anak kaw. Saan tatang? Diya kun itulok ang maulit day dyan na pasamak. Ni, adda ka mat manong ambo. Adda pa'y bit-bit mo nga arak ka nakasapsapa. Uy, ading Angie. Arak is life lata ah. Adda ni Manong Mau. Manong? Manong wano manang? Ni ka di manang garda? Si Kamit. Gardo ko naman ah. Ay na, manang latang amin ti awag ko kan kwa nga uray lakyan. Ala, sumrakan manong ambo. Adda di taon nagtikabsat ko. Agyaman na ka ding. Ay, kat, lumakay kan bumakit kayo latan ka ni manang ko garda ka sa teraramidan nyo. Awan dakas na ading Angie. Ta isu tiragsak mi. Kan apay papanam ka daya. Ta nakapalda ka pa iti nakagaygayan. Mapanak makimisa manong ambo. Umay kayo kitdiman. Agkukuyog tayo ang mapanagdayaw ko ni Apo Diyos. No maminsan ton ading kaw. Tagsyat kami pa ni Manong mo agar daw. Oh, hanya nga pare. Kumusta nga iti mata manatanog? Nasayat mo ten pare ta imperson. Ay, kumayat nga ro no kasta pare. Katamon pare. At dayay ayab dagiti katrabahuan tang outing. Inton bigat ka no. Kastaya pare. Sa dino kanungay ti pag-outingan. Ijay ka no bits pare. Makaumay ka. Ay, kat mo na pare. Nagita ti pag-aayat ko apapapanan. Alakit mapanta nga raw. Masapatahin ton bigat pare. Wen pare. Nanang, agpakadak man. Nay, ay, kabarbaruman ngagpakada ka anak ka. Kasi mo dadi kag pagpakada no dahi tayo rumwar ka. Harig mo tayo pusa basta rumwar latan dito balaya di agpakada. Agpakpakadak nga ruda nanang. Apay, sa dino ka dahi ti papanam. Mapan kami ije beach. Adda outing mi nga kakatrabahuan. Wala, kastaya. Eh, gananad ka nga raw di ti papanabuan. Wen nanang. Da kayo mo. Saan ako nga ubing abasit a pangibagaan nyo iti kasta? O sige, mapanakaon. Apaw! Naganas ti puloy ti angin pare. Mayat asabayan ni ti arak. Naku namon pare. Rugyan tayo nati aglemas iti arak pare Gardo. Wala pare. Ay, damagik man pare ambong. Apay ta, saan ka makias asawa? Diyak kayat pare. Sakit lati ulo ken bulsa na kita sa asawa. Na, apay mo tanay bagam ti kasta pare. Kitam, no makiasawa ka pare. No agawid ka na kainom. Sigurado ngalawang-ngawan na ka ti asawa. Ken no naggapu ka mo di ti trabaho, dawatan da ka pa iti kwarta. Iso ti papanan ti sweldom. Uwanan niya pare. Ada punto miti da ita pare. Wan pare, isa may mayat latan ti arak nga asawaen. Ta ulawon na kalaen.
Awan pa'y mait jay anak mo bakit? Saan nga tamanay nga agawid? Ay na, agubor time day dyan na pananda abates lakay. Ay, sigurado nga aginom naman ni Jaya. Laki idea, anya pa'y ngay. Basta nagkuyog da, iti day dyan agarda. Sigurado nga arak tinto na runda. Bayat mati pa nagkuy-kuy yung nagayadwan niya. Kunampay, tadaarak agapuna. Nagpadaan da mga min nga ur-ur. Mababayan mo na dyan nga er-er. Di na pala rin agasawa. Anya? Tila sa umbula-ala lakayan. Kasano ko mga gasawa da, kay tumboy mo, ijay may siya. Ay na, uray tumbawi. Babae lat na jay. Mailaw, anda ko matap no agasawa na. Anya? Tila bagbagambay. Intong pimbod na sige. Awan mo dakas na no bilang lang. Anyat amaw. Ang mga no agbalbaliw dan adwa no agasawa na. Amom lang ay. Amom parigat daw. Anak may bagak. Nabay na kumait. Anya ka di day nga pare? Ang amin kurso na ka babae pare. Anya? Sino? Katrabawan ta ka di? Ibagam tatulungan ka pare. Sino? Awan ka na kumata pare. Jay kabsat mo ti kurso na pare. Anya? Ni Angie? Wala pare. No, kaya't na ka. Nagbalin na bayaw mo. Pari ka daw. Ha? Saan nasyak ti damagam pare? Tano siyak? Awan problema. Ni Angie akabsat ko ti pagdamagam iti dayta. Ha? Ay, tulungan naktuman nga rin niya. Ta magtuman di kapsat mo. Pare. Ha? Ay katuna. Tay talagayam pare. Ang kunakman no di mo kaya ti mga asawa. Siyak pa naman pare. Talo kasto ya makainumak. Kasla kaya't kumutang ti mga sawa. Anya? Parembo, malagip mo ka diti, bagbagam kanyak, idi nagauting tayo. Ha? May papanitan niya pare. Sika talaga. Bungan samot lati, bartik mo day jay. Tingay may papaniti kapsat ko. Kuna, makursunadam. Ha? Kursunadam nga arman. Awan na dyan pare. Lipate mo na dyan. Mapantan ni balay pare. Taing ka arman yan ji. Ita ti panagar mo. Ta saan ka nabartek panay. Mabayinak pare. Ang mga no mabastidak. Kan sana ka maikari ka ni Angie na nasingpet na balasang. Man nakimisa. Idinto ta siyakat mamartekak. Di nakmutla kayat da dya Ay kat ipalapal mulat ta ni ayat Bareng maisalat ako nada. Basta mabayinak pare. Ala, intakit di gumatang iti arak ta, dumagasta iti balayo. Ija ti pagsyatan ta. Di ta makasyat iti balay ta, sumanauntuman ni nanang kaun. Ni, adda kayo manan adwa dito'y balay nga agin inom. Manong ambo, manang garda. Ay kasta talaga ading ko. Silpo ti biyag minti arak. Ay na, dadailan nyo lang ti salon at yu iti kasta nga raramidan nyo. Agbalbaliw kayo ka din. Ading Angie, sana pa nang tadaal kar aramidon mi iti bagimi, no di kat parparagsakan mi lang mat. Saan nga arak tayan tipod no aragsak mga ambo. Makimisa kay man ngamin, tapno malawlawagan ti panunot yo. Angie, ingka mangkit di iluto da iti pulutan may kanyambo. Ay, jak masangot at papanak. Nay, papa namanan. Kat kasangsangpot mo lang. Ay, basta, adala imit ko a tao manang.
Agawin akong parigar daw, tanay. Rabi iyo na yan. Ay, nadawa na, pare, ambo. Awan mo tanti paglugan ang mga gawid. Sana problema na ita pa na ita. Adamot sakak. Pag na ko na aging kay di balay. Ay, saan pare? Delikado itiruwari ti kasting oras. Saan? Kabalak pa rin. Sige. Mapana ka. Ay, sus! Anya nga eh. Natumbakan. Ay, pare, di mo kabalan ti magna. Apa yung ngay? Sanak pa yung nabartak pa rin. Pare, napartig ka. Maturog ka lang, hindi ti balay. Kayat mo. Ijay silid ni Anjay, ti pagturugam. Sana kababain. Ang mga natapon na rapist ak. Man siya. Kunam kurso na adam, ti kabsat ko, pare. Uy, mabay na ka. Sana ka may kari ti kabsat mo. Nasingpot na eh. Basta. Di kang ruden rumuar, pare. Maturog kan dito'y balay. Nakaring kayong magayaman manang garda, manong ambo. Umay kay agar mo sa rin Sana ka mabisin. Sige, tag-shower. Ngurasyak. Dabsukak. Sige, tagawid ako. Ni, anyat mapaspasama kadagiti dua. Madin sa magtiring da. Kaslaawan gaganay gayan da. Wano, bunga ti hangover na ti kasdi ajarda. Ala, manang garda. Anyat mapaspasamag kan ka. Nasakit ti tiyan mo? Maulawak kan ti. Kan maditi tiyan ko. Dan samot na kan ko na kontray ti tiyan ko. Ala, amangan mo't no adanakan mo anabanglas. Madya talaga tirik na. Maulawak pa yun. Ay, mapantalangin ni di hospital, Manang. Manang, kasanwa na pasamak ti kastoy. Apay masikug ka. Wun nga rod. Anyamat ng tikas to eh. Makapasuron na talaga. Apay, ada ka din nobyong, Manang? Nobyong ibagbagang mo tanji. Di mo man mo't nayunan ti panagapurido. Ha? Sino nga ron nga iti ang matasikog mo? Agawid tan nanji. Basol mo da ito'y ang bakn. Anay ko, hindi ka matagkasta, parigardo. Nagayatan tamot adwa day dyan. Saan ka mata pinili? Kinundawayam ti panakabartek ko iti dayjay agundaway ang bu. Awan ko matipabasulin ta. Tan nagayatan ta adwa ko nakmanin. Takdaran ta ati naramid ta. Panyalagan ti sawan dagiti tao. Kasano akon? Di ka matbaybayan, parigardo. Este, garda. Takdaran ka. Promise. Uray, ta saan ka mat ang narigat nga ayatan, pare? Este, garda. Nya. Oh, ay, aliyangay. Di husto timbagakin ka, di ba ka? Na. Nakasla pakarag sa kampay ti panagsikog ni Gardo at umboy. Ala, bayat kit di tapno agpakababain. Kit agasawadan kanya ambaw. Oh, saan aya ambaw? O siya, awan problema. Saan mo narigat nga ayatan ni Garda? Ay na. Nag-aramid ka, nambaw. Kahit, anyat ko na ni Garda ngay. Kaguranak nga rod nanang. Nagayatan mi mat adwa tinapasamak. Agpada kami nga min idi anak kainom. Ay, dumanon tayo kid Jane. Kasanawa dumanon tayo. Kat kagura na nga raw ti anak sa. Ay na, di pagdanagak, kamanggan no idarum na kaambaw. Ha? Ay na, di mo man matbut-but nga anak mo. Bakit? Saan nga agdarom na jay?
Bakbakitanan agdarumpay laang. Kunamot di ambaw ang nagayatan daadwa. Saan namot apinilit? Anya nga raw ti plano yu ita, garda balasang kao. Takdiran na ati anak na kanyak. Suportaran nanto. Apay no, agkasar kayo lang ay. Anya? Ay, manjak! Pakawan mo tam. Unmot ngamin garda. Para iti anak ta ti aramidin ta. Kan ikarit nga agbalinak a responsable nga ama kan asawa. Di kay to baybayan. Dublyak ti panaggagat ko. Ore di ka nagtrabaho. Alan, manang. Umanugot kan. Tapno kumpleto ti pamilya amadakkelan do ti agbalin nga anak yu. Alan, balasang ko. Uwain ko naman. Tagkasar kayo. Sakbaya madlaw ta tiyan mo. Walugaro da. Winan. Basta ikarim nga balbaliw ka nambaw ha. Uy, garda. Promise. Lalaki timpas ngay mo, garda. Ambun nga rod. Tingingas mo mit. Nagsahur ka. Ikamot amin ng timmalaan na. Siyak tinagrigat anang ipas ngay. Si kamot ti karuprupa na. Talaga akas ta. Ta sakit nga rod ti amana. Uy, naragsak gayam ti adda anak na, garda. Pun nga rod. Jakmot mailadawan ti kinaragsak kong ambo. Kat agyaman nak. Ta nagbalbaliw kan. Kat inidyamon ti arak. Uresi ka. Agyaman akmet. Ta inidyamot ng ti arak. Ipamaysa talangan ti atensyon ta iti anak ta. Di tan subyan ti sigud nga aramid ta. Uwin ambo. Kat agyaman nak. Tadinak binaybayan. Wana, ta ayatin ka unay. Nga ta. Kunami di. Ni Angie ti kursunadam. Ha? Awan day jay. Kun kunak lang day jay. Ta jakmot lamay kariken ko ana. Isa jak ginandat tinagaram ken ko ana ide. Si Kati pakaikariyak garda. I love you. Ala, winan. I love you, kunak. I love you too, ambo. Na mga orasyon na. Anda ni Norma. Ay, si Kamoy Gayam, Aladdin. Wine, at dati anak ko. Ay, hey, anya ngay day ta imut mau baro. Ay, kwa. Lima siopaw. Ken may sa abigawa pansit. Ay na, ay nagkibasain. Anya siupaw day tangay. Asado no bula-bula. Asado nala. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong day tabarag. Malalala, sumrekan. Tainak ayaban jay anak ko, wine. Uray, di mo ni katay na chinilas mo. Ha? Isarap mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanin pa siya rin. Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tapno, masisirap dita kinapudaw mo, anak ko. Adday takay manon. Ngamne, di mo pala aklunan, wine. Bayab nga agaram lata. Pang subukam, no talaga mo ila na pudnukin ka. Wine. Anya? Alan ano man. Aklunan na kun Pangaasim. Ay ayatin ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladdin. Uwan nga ron. Alan aklunan na kun. Ay kwa. Jack pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na. Bumakit kan abalasang Norma. Magpakpakipot ka pa'y laang. Aklunan nakit din.
Amukmut lang ada panagayat mo kanyak. San aya? Kwa. Tingi-tingag pa anay bagtirik na ka, ha? Kanon tupay ngay. Mapmapahanin taltaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tumatlaang. Ngam saan pa nga ita, tadi ka pa'y mga rod inaklon. Aganos ka, takas ta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga aramam. Ah, ay saan? Sikat ti love ko, Norma. Sikat ti kayat ko nga asawaan. No kasta nga rod, aganos ka, tane, jak pa'y mga min makadesisyon. Narigat nga min tagdardarasudo sa mga deng. Iso pasensya kan Aladin, no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga, Rob. Agaano sak. Basta di nakto ko mga rod paayan, Wan, pang-asim. Manungay tintid ni Aladin kan ka akwarta. Ni, awam matintad na akwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itayken ka. Saan? Tissue brown. Pagpunas ko kano itilingat ko. Na, ay kita tamang ano matin nagtiriknam ken ko ana. Parigatem pay iti husto. Tapno rigalwan na ka. Kano aklo na madagaw sayawanan agsardengan nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sa mula agregalo ti lalaki kay no ararmod na pailaang ti balasag. Ngam no nagasawa danton awan laam mo kaon. Pagan ano da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Suadi mo pala aklunod ni Aladin. Why? Tapno agregalo latakin ka anak ko. Ne, at dama insangpit mo ang nakabigao apansik anak ko. Wan tatang, hindi yukot yun day ta. Ta irigalok kin ni Norma day ta. At na inlasin ko ako kayo dyan lamisaan. Kinalubak. Nakaadukan iti regalo kin Norma. Awan sama namnamam kin kuha na anak ko. At na tatang, agpakpakipo lang day jay. Mariknak. Kayat nak day jay. Madlaw mo met iti babae. No at tarik nanakin ka wano awan. Sa bagay magkindi Ngumnay, kita tama ka no agbambanog ka lang mat anak ko. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaik to ni Norma. Naimbag nga orasyon na inyang. Pasyarik man ni Norma. Hey, si kamu gayam Aladin. Ala, sumrek ka barok. Na, awan sa mo, bi mo ita barok. Uwan na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Aya. Agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Uwan na. Mabalin. Sige, talo tayo amapan mga ni Terwar, nana. Ay, sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, wan. Oray ta nagdigusak iti agsapan. Ay, mabit lang. Ayabak pa'y gayam ti anak ka, wan. Ay, nalipatak bitain. Masadutak kumarumwar nanang. Masadot nga. Kakaiso na nga adagi libre. Laki dahin, agpulis ka. Agur-uray ni Aladin, ije salas. Awan no, ingkapay kasarsarita biay. Sa kanto agpulis intong madamdama. Apay no da kayon tirumwar. Masadutak ka talaga. Agbinulanak ngamin. Nagloko ka. Apay, siya kaya ti ararmon ni Aladin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agilibre, no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laang, may. Lala. Intay lamangan. At iti pagpilyan iti makanan, agpili kayo iti gayat yaw. Excuse me. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anya ti order yun, nana?
daytoy man kanyak, barok, kan daytoy. Daytoy pa'y. Sige, nana. Sige nga, Norma. Anyat kahit mo kanan. Daytoy latan, Aladin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot yung in-order yun, ngay. Maibos niyo dagi jay. Ay, kud. I-take out ko, nujak maibaws. Abay ka pa, uy. Alam ni Nanang, di kay lagbain. Order nyo amin na kayat yaw kung nanangaraw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaisuna libre. Aladin, barok. Madamag kumanlaeng manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Ay, wala nga, matlays. Adda permanente nga trabaho, barok. Kaya't kaunay, para kan ni Norma, nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anaimaw. Agyaman ak nga rod, nana. Basta anusam nga armen, jay anak ko awan. Tapat tsak, kayat nakaday jay. Pakpakipot laday jay kay. Amumutan ti babalasang nukwa. Agpakipot da. Wen, ngam kaslam matuo ka nak man minsan. Nagbayag nga klunen nak. Bayab, tad turugak daw barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod, nana. Aywan. Mabalinti umutang baraw. Manuti utangan nyo, nana. Kwa. Uray 5,000 kuma. No ada. Tano kwa, kasaritak no madamdaman ni Norma. Aklonan na kan intong bigat. Ha? Ay, sos baraw. Kabutang naktianakaw. Nuan niya ti ibagak tungpalin na adagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak baraw. Awan kwartak dito'y nana. At day je balay. Umaya ka jay balayo baraw. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma. Nay, adda ka ba dito'y balay marek? Apat, anya gagara. Ewan. Adalaw may kubuludan. Bumuludak man iti dagaw ken Aladin nga anak mo. Ha? Apay, pagusaram iti dagom ay amare. Ay kapag dait ko anya pa'y ngay kuma. Ha? Nagadayumot ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag, pare. Manula binutaws. Nagasidag. Papanan nyo, Nanang. Maluman Agawawis ni Romana. Nada ka no papanan me. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo day jay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyaw. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tamanula atawadan ti panagbiag me dito'y rabaw ti daga. Nanang, Kin maisa amo me ti limitasyon me. Sige, papanak amangan no marabianak man. Wano saan, makiturugak tang ije balay da Romana. mano ti balon mo ditain yang. 5,000 Romana. Mayat nga raw. Si kapay lati makamu itan niya. Ta siyak tuno sumarnaw. Pangabaken ta day ta. Ag triple day ta numadamdam Ay, sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wun! Awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamutin Romana.
kunam pangabakam jay kwartak impabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutan. Italaang matakas toy. Sigo na mga babakak nukwa. Sana balita bumawi tanong maminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manon Sana balita nasing pamajasotor di anak mo. Utangam kindi tidakkel. Ta sigurado adin ang tumala pabayadan kun ka. Hindi nakisuraw. Tamok teraramidag. Ay, agawit taman laagay. Sayang jay 5,000 kaw. Bumawi tanong maminsan, mare. Saan eh? Awan pa nagtalagkukin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladdin. Ha? Ne, hindi kayo magayam, nana. Sumrak kayo Ay, jak sumrukan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, nana? Akwa, panayunak ko matay utang ko kin ka. Pagpuunak ko itinegosyo. Aglako ak itiwagwag. Dua bultaw jagatangag. Iso 10,000 ti ka sa pulak nakaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagan. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mabiit. Mabit lang nga ron, nana. Sumrak kayo. Taurayan yung kwarta. Ay na, agyaman na kaladay na kong. Ay, talaga na parabur ka anak ko. Kayat ka nga agbalin naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag nanang. Nagadumo na kita ginatang yu awagwagan. Padasik ti agon line ceiling ako nada. Nangalaan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo nga kawagwag. Oh, wow. Ala, ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no mailako nanang. Ay san, sayang da ito'y numaila ko. Kukwa akong dagito'y. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak na gito yun na ba daw. No, at na dyak kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang na gito'y numailakaw. Branded ko naman. Maudin da ito panagutang yung anana. Tane, adun ti utang yaw. Wine, promise. Jakon umutang kin ka baraw. Wine, ta usaran mi kininorma dyan na batay no kasar kami. No aklunan na ka. Ay, wine, aklunan na kadayjay. Siyak, di makamaw. Nagbayag mangarod nga aklunan na. Mabitain baraw. Ibagak ta aklunan na kan. Kaya't nakajay anak ko, wala din. Norma, di may adda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Apay nga amuyo nanang. Ay na, uray di mo ibaga, anak ko. Amog ka kurso na damit ni Aladdin. Oray asino mo siguro babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasing pait kan nagagayt. Naparabor pa'y. Nanang. Iso nga akluno mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunak man no kunayo ajak pa'y laklunan. Akluno mo. Kasi mo. Akluno mo. Tulagan tayon ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano ngay Norma? Aklunan na ko na. Ala. Wanan Aladdin. Oh, Ay-ayatan kamat. agyaman nak Norma. Maragsa ka nak. Inayat nak matlaangan. Sigudan nga agayatakkan ka. Linaplap daklaang tibagik. Tamangan no ko na mga isi to getak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadeng mo di si kati masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sa amoy langin na giti anak na abalayan. Ay, huwin nga raw na balayan.
Ay, naanos ni Aladay na nangaram ken ni Norma. Ta medyo nabayag nga inaram na. Uy niya, ta nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagtirik na na. Ha? Ay, uy, huwag ka di. Agaw ko lang, abalayan. Kay kasanungay. Da kayo ti linalakyan. Iso gastos yu amin anya abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Uy, talaga mo agastagay. Gastaws ti lalaki ti amin. Isu adi kay to ag gastaws inton kasardag iti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmikin ni Norma nanang. Ipakitak da ito ka na kayo. Oh. Na. Anya day taanot, bok, barok. Listahan lagi ti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagi jay, ta inasawa mo ti anak ko. Ay, saan anana? Awam mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanyak, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pangrugyan mikin ni Norma. Bukwa. Wala no saan nagapo kanyak, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kasta nanang. Ngam no utang kat masapul abayadan. Awang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmutin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng aya. Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mi kini Norma. Pagnegosyo mi. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San ama balin Kwa, awan mo't kwarta ni Nana nga pagbayad na Aladin. Diyak matbursaan nga agbayad kay. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas nga agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang aron, pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo Nanang ngambilin ni Aladin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da nga asawam. Sige rin nakpailaang. Apay saan libre da jay aya? Agasawa kayo mo tay. Kwarta na idibarupay laang dayjay Nanang. Isu nga da karbangan na nga agsingir. Ha? Jak laim pagaro pa kas jay ti ukali ni Aladin. Kung na man lano nagsingpay. Sinamki din. Ha? Ay, saan Ay, ayatok na Aladin. Apay kumasinaak ngay. Kan may sa nagkasar kamin. Siya ti patsyam, Norma nakaw. Sinam ni Aladin no ko sinam. Lading ito. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kami iti asawak. Kan ay ayatok unay. Anya? Agbayad pa din. Tano di da kay ipabarangay. Urain inutan nyo abayadan. Lay, papanam kumaray. Inak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo kini Aladin ang manugang mau. Wine, Romana. Na, kunak man no libre dayjay. Apay pabayadan na pailaang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay lalaki. Kunak nga raw da sinan lang jay anak ko. Di na mo kayat maray. Na-inlove sa ni ti dayjay lalaki. Ay kud siyempre, asawa na nga rudon. Nana Ruseng, tulungan ka na mangawit ka na kita pinalingkin. Ay na,
Agyaman nak Alan Barok. Nala, igyon ti daduma. Ah. Wow! Nagbanglo kayo, nana. Si kamot Alan, tilay bagbagamat. Anya na banglo kano aga lingutak. Ay, basta nabanglo kayo para kanyak. Malang, mapantaki din Barok. Ay napakitulod na nga rudan ni paradaan tatangdanan ka. Ay, saan nana? Bayan nyo man ay tatangda-tangdan. Ni, insan Alan. Si kamot ti masabat ko. Apay, nagapgapwam. Di mo ko na nanapan mo manan sinirpat ay balasang ni Nana Rosie nga balo di tadaya. Madlaw ko kat. Adda pa naggusto na kin ka. Saan, Mert? Adala na pan ko ginatang di ta tersena. Kaya may sa Jack Cursonada tay balasang ni Nana Rosing. Ay, mabaakan ka na. Di ka agpili-pili iti babae. Ken may sa, nagpintas tay balasang ni Nana Rosing ani Chema. Nagpudaw pa si ka. No siyak lang ti baro. Siya kun ti mangarim ken ko na. Sika talaga insan, tilay bagbagam. Ala na nakaw. Sika man tinimbang pastor ginwangin ton malmalam ta madi ti bagbagay. Sapay mapanak ko maagaram iton malam tatang. Right. Itaban pa yamangag ko ken kanayta. Tamok kat allergic kay ti balasang. No kaano lumakay kan sa kalaagaran. Ni tatang mat. Suportaran da kanilatan. Kan may sa. Diyan mo no kursonada nakmat ay kayat kong arman. Eh, no kasta nga road. Si Kati makamaw. Total, lumakay ka na baraw. Masapol mo talaga ti katakunay na itibiyag. Nang runak na lakayak matan nga amam. O sige tatang. Sa paglatan nga pastor tinuang no malam. Tapno sa anak mo't nga agat nuang ano mapanak agaram. Sigurado ang araw na mapasungbat mo. Ta, mauli ka ni ti biyahe baraw. Kasla, apo kumton tay agbalin nga anak yaw no bilang laang. Ay, owan tatangon. Hindi kayo madanagan. Lalaingag to ti agaram. Day, Jema anak. Ay, adag tuk-tuk-tok. Adan samot bisitam. Awan matinam na maak nga sa nga elektad tananang. Ala, ingka nga rod kita anin ano asino day ta. Amangan mo't numaysa ka na iti agar aram ken ka. Ala ingka kitaan. Tenda mo maturugan. Makaturturog akon. Uwan na lang. Naimbang nga oras mo, Gemma. Ni, sa kamot gayam da tama nung Alan. Ay na, umunag ka Jak naman nga umay ka pumasyar ito'y balay Wala ding. Adda ka din ni nanang mo? Ni, apay ni nanang ko. Simra ka na ay silid na. Makaturturog ka nung aminin. Nakaturugan aday jay. Aya. Pakipagalaan nga, napakpakumustaan ni tatang ko. Sige ading agpatuloy akon. Nikat ag merienda ka pa'y ama nung. Sana natin, nabsuga akon. Kunak nun, nakariing pa ni nanang mo. Nakaturog mo't gaya man. Gemma, anyat oras ang nag-awid tayo sa nga ilimi di rabi Apagbiit lang nanang. Dahil di imbagak nga nakaturog kayon kat pimanamot nga dagos. Pakpakumustaan na kayo kano di tatang ni Alan. Anya, iti anya aga po nga pa kumustaan nak ni tatang na. Wano, da kayo kit diti gagara ko man ni Alan. Impambar na lang ni tatang na nga mang pakpakumusta kanyayo. Anya! Imposible matanga da kayo tirang tana. Kat danda ni kagudwa titawan nyo kanya na. Anya ka jakam mo anak ko. Di kampay mo nagsarsarita. Idi lang nagrana kami ije palingki at tinulungan na ka nagawit ka dagiti pinalingkay. Awan sa balin nga imbaga na kanyayo.
Awan mat, anak ko. Ni, insanalan. At takamot gayam dito itursena. Tiam mo ni tatang mo kat napan ka manan nagaram. Sapay damdamagan na kanyak no sino ti maswerte abalasang. Itagay mo ka din, san. Agset ka. Sanak nga umin-inom iti arak insan. Ang ni, apa yan? Di mo kunaan anabasted ka, ninsan. Si kamot, tinsan. Tsak to pa'y nagdatdaton. Ano busted mo nga bagbagam? Insan, ni ka di Jema? Saan, insan? Saan atay anak? Ha? Asino nga ron? Alangan mo't atay ina? Awan mat siguro dakas na no tay ina ti arma, kinsan. Una yan, insan. Kat no nagpintas tay anak. Tay pa'y mo't ina, ti kayat mo. Agdubli ti tawon nyo adwa. Uno. Nakainom kan sa mo nga mina, hindi napan ka ijay balay da. Kat napagsinukat mo, dagiti agina. Saan, insan? Sigurado akit tiriknak. Ni Rosing ti kursonadak. Tarusing kun kunamutlatan kan ni Nana Roseng? Iso nga men, tinakariknak iti ayat. Gapoy tinay dumduma apayud na. Anya nga ya payod, insan. Tsak man mo, manipod din na sayop ko. Tsak mo tan may kaditi panunot ko. Uri, ibagbagada nga agat dagan ni Roseng. Nabanglulat ta para kanyak. Ay, na insan. Tal na ka man. Amangan mo't no, adda diferensya ta agong mon, insan. Kuira ang awinsan. Itong madamdama. Mapan kunto sarungkaran ni Jibalay na. Tsak namin naranaan ni dinamin san kahit. Talaga ka din na disidido ka, insan. Uwan insan. Ayat ko nga palapal ti ayat ko kan ni Roseng. Ay na, urayak la sumgar iti day tangay bagbaga minsan. Nay, si kamot gayam barok. Dumanon ka Awan ni Jema. Tay na yabantay kasinsin na ka bangibang nga ilay. Ay, mayat nga rin kasta na Roseng. Ay na, masayop ko manantay na idumduma apayud na. Dala, umay ka at agtugaw ka. Anya ti kayat mong... Si Roseng. Anya ti bagbagang barok. Kunak, anyat kaya mo ga inumam, ta iyalaang kaya kusina. Saanan, Roseng? Itaak lang na adan iti gundaway amang nyebkasken ka. Dito'y naluuman ariknak. Anya? Sikat kayat kong arman. Saan na ni Gemma? Na, anya dagitan nga bagbagang barok. Di ka maawatan. Nagbanglo ka talaga. Na, inigawa mo ti imak sa mo angut-angutan. Nagbanglo ka talaga. Ay, ayatan ka, Roseng. Dahiti payod mo ti mang paturog kanyak. Tay sulatan ti pampanunutag. Ay, barok. Amok, makmakla at kalaang. Kano man akla nga agdigaws, tanalami istipanawan. Nang runak at bakit akaon, iso nalakaak amalamlamen. Urayan niya pa iti bagbagam. Basta ay ayatin ka. Sapay ko matadamat pag-aasakin ka. Ni Jema, Alan, kursunada na katay anak ko. Isulat ako man ati pagdatunam. Di nakadikayat. Awan man lang ti mariknam para kanyak, Roseng. Ay, ijak amaw ti sumbat ko iti taalan. Ikan ka iti gundaway mo ngagpanunot. Alan, Kahit sapay ko ma, ta di nakto paayon. Alan, anya tinadamag ka sarsarong karam kano ni Gemma ni Tadaya. Napasungbat mo ka din. Sana ni Gemma tatang? Ni Roseng. Anya, tay inana. Uwan tatang. Ay saos. Dahil tay kumamad ubingan at ipinilim anak ka.
kasano kayo pa yung maadaan iti anak no ni Rosing ti Armam? Kat no inauna pa yung siyak sa manang kunak ko ba? Tatang, iso ngamin tinakarik na tinagpaidu mga ayat. Andat nakita mayakan ni manang Rosing anak ka. Ay, kwa, naidumduma ngamin ti payod na. Kasla maawis launay tiriknak kan kwa na. Ay, nagtaer ka ba raw? Nagano ti ang gusto ken ka? Di mo pinatulan ida sa eta? Agtin nagkalagaya may tikas ka ni manang Roseng. Kat, kanya nga ron. Awan mabalin tatang. No iso ti gasat ko. Anyamat data nanang. Hampay lang nga nagdatdaton na alan kanyak ng madamag kulatan nga da kayo gayaman. Jema, anak ka. Saan kumamot akastaa? Aklunag, ada nalimod a panaggustukken ko na. Ang jakbot impagarap, asyak gayam ti kayat na. Ti amok ket sika ti pagdatunan na. Kat inaklon yung matan nga dagos. Di yung man laki nilatis mat nga umuna. Kasano no kwarta yung lang ti kayat na. Kasano no jay pensyon yung lang ti habol na. Ah, Agbabawi kayo tumatlang iti udina no makabirok iti ububing. panagkunak ket seryoso met ni Alan kanyak. Angem no dumteng to ti aldaw makabirok iti sabalay. Awan mabalin ko anak. Basta takdirak ada ito a desisyon ka. Kat para makitaan nanang. Pasensya ka, nanak ka. Saan ko matanam namaan akas daw ti mapasamak? Awan tinas kan nga kay dawan nyo iti pasensya. Nasakit lang tinakam ko. Ngam amok nga mailiwliwag kung tumutlang datoy. Roseng hanay, nakaragrag sakak. Tay manugot ka rumwarta ita. Kaya't ka nga ipasar tapno makaliwaksay kamit sagpaminsan. Ay na, nakababain nga min Alan. Ang mga nanya ti baga ti tao ka data. Awan bibiyang ko iti bagat ita tao, Roseng. Nagayatan tamit. Awan mo't naskan nga ibain ta. Ay, ni Jem angay. Maklon nan tumatlaan ti sitwasyon ta. Awan matamo ka nagmasulakin ko na, ta umunay ti amin, jak pulos nagdatdaton ken ko na. Wen, puno napintas kan ubing. Hanggang saan nga isuti kayat ko? Alan, Di mo unay pang panunutan ni Gemma, honey. Dahil ito'y agdama ti panunutan ta. kasladyak nga min patyen. Nagano ti babae di ta nagpipintas. Ken umbing paingam siya. Ngam awan umasping iti naidumduma apay ud mo, honey. Jak masayop na ito iti sabali a babae. Maday ta ka manun Alan. Anyaya pay mo ti bagbagam. Gapo ka dita bumakita ka. Saan mo panunutan na ita? Ti importante ay ayatin ta titungkang may sa. Kasta akmetken ka Alan. Sapay ko mga ruda. Tasaan nga agbaliw ti panagayat mo kanyak. Ikari-kari. Ure na gano ti agpipila a babae iti sangwanak. Si kantulat tati sa pulag. Ket agyamanak ta sa anak a pinaay. Jema, mapanak ije balay da kabagis ko ije kabangibang nga ilay. Taada ka no napatag apag sasaritaan may. May papan iti daga apag bibingayan may. Kat umyan kayo ijay nanang. Kawanan ta iliwag pa idamat. Bigat taon nga gawid ak. Sige nga rod nanang. Pakibagam tulatan kin ni Alan, sa anak nga gawid. Tamangan no umay dito'y balay dayjay. Uwan nanang. Ni, anda agtok-tok-tok. Ay, sigurado nga ni Alandatan. Ay, nasaya at maiwayat konti planok no kaskas ano. Mabit lang, umayan. Ay, Gemma. Adda ka din ninanang mo? Ay,
Si kamot gayam, sumrak ka alan. Awan ni nanang, ada na panan na. Ngam ko na nga, no bilang tao may ka nga sumarongkar, urayam ka no. Sige ano, isuti ko na. Uray klatan. Umunag ka pa nga ron, agmerinda ka pa laang, pangururayam ka ni nanang ko. Agyaman ak Gemma. Naibaga ka din ni nanang mo no anya nga oras sa sumangpag? Saan mat ngam ko na lang nga pagbiit lang iso nga urayam mo na. Alaman nga ron. Tama nga no, jak makaumay no bigat. Iso nga, urayik nga ron din. Rabiin, nga awan mo't langan ni nanang mo, Gemma. Adda siguro ni Ije dalanday jay, narabyan lang siguro. Ay, sa pa makaturturo ka kon. Ay, tinasaya at iturog mo pala ang Ije silid ni nanang. Ha? Alan, ingkaid, idda Ijay. Ipagpabalay mo na, hangka nga agbabain niya. Ay, alaman nga ron. Idak biit, Gemma. Nagsipngat Alan, Roseng, si kakaninay ta. Si mangput kakanin hanay. siyak datoy Alan, ni Jim. Anya? Ay, mabiit lang ha. Lokatakti silaw tapno makitanak. Gemma? Bado ni Roseng na ito suot mo Uwan atap no kasla siyak ni nanang. Kantap no maibaw ing tirek nam kanya. Anya? I love you, Alan. Pangasim ta ayatan na kumamat. Syaklatan ti ayatem. Saanan nga ni nanang tabakatan. Kabaalan ka pa'y mat nga ipaayan iti anak. Ay, Gemma, pangasim. Isardeng mo na nyaman ti kayat mo ang mapasamak. Di kan to agbaligi. Ay ayatek unay ni nanang mo. Dakto pulos guliban. Ay, nga ta. Ay, mabiit lang Nini, sus, di ka gusto ba? Urnusan ti bagim. Oh, at ti ulis. Akwam ta bagim. Ditakan. Ay, Alan! Dinaktali ko! Hoy! Mabiit lang! Ay, naglukon. Rimwaran. Itaman pa ya si katin nangawis kanya karumwarta rusay nga rin. Sigod ka agparigatak pa ya mangawis ka na ka. Alan, Ano ay, inarakop na kumutan. Kat adata dito'y parke. Saan ka din na mabain nga da makakita ka na ta? ay, awanan ti bibiyang ko, Alan hane. Inawagan na pa yun iti hanay. Adda impudno ni Gemma kanyak. Anya timbaga na. Ay, no anyaman tinaramid na. Di ka madanagan. Ta saan ang nagbaligi iti daka sa plano na hanay. Alan, insagana kung ti bagek. No bilang tamay bawing ti imatang mo iti sa balay. Aklunag Maawatak tabaketakon. Di kan may paayan iti anak. Hani, saan ko maaday tati panunutem? Saan lang mo't nga anak ti kasapulak? Ti importante kat sikaken siyak. Agbinadang ta iti rigat kan kinawa. Agyaman ak iti panagayat mo, Alan. Iti kastoy a kinabakit ko. Ay na, jak impagarop. Nga dapay lalaki ang mangiparik na kanyak. Iti na'y dumduma a panagayat. Uray ibagbagada nga agat dagakan, awan bibiyang kao. Tao mo na iti amin. Day tapay udmo ti may saan nakaawisakken ka, Roseng honey. I love you. I love you too, Alan. Kablaawan kayo, nanang. Alan, nalpasan ti kasaryo. Agyaman kami, Gemma. Nanang, Alan, ulit takdag daw iti pamakawan Gapu iti madi nga inaramit ko. Ti planok nga panang dadal iti relasyon nyo. Nga masaanak nga nagbaligi. Ala, lipatin yun dayta, anak. Mga barwanan tayon. Ay, agyaman
Ket sapay kumata, di munto paldaangan ni nanang ko alan, nang runakat umadayo akon. Saan to ang mapasamak dayta, Jema? Apay, anak, papanamaya. Inakagtrabaho ijay Manila. Adda pangisarkan tigayam ko kanyak ijay. Iso nga si kan ati makaamo ka ni nanang ko niya alan. Uwan, Jema. Awan ti rumbang nga pagdanagam. Jak tubaybay-an ni nanang mo. Nakaluto kan ba kahit? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na no nasakit tingipan. Lakaman namin nga pasatibagbagi nga agsakit. Anya? Unak ngamin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Uwanto? Ay, hanay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namati manan di asawa ko. Ay, ag-oldagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ang lablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipon na nanang. Naurno, dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga ro tingipon na. Anya, mala, sublatan ka ditan barok, takaasi ka mabambanlog ka nga gapo iti trabaho, ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Mapan kailatan ni tayo ni Rika. Mabit la amalpas da ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika, Ani, ada kayo matgayam nanang. bumangon ka di tataing kasublat ang asawam nga aglablaba. Di ka lamasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isuupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambar ka laang. Amokon ti style mo, Rika. Indak-dakkel mon ti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Agnganga ka man takitaek no addadadael tangipon mo. Apay, masapul pa'y laang. Ay nari ka, agbalbaliw ka kuman, tabumakit kan. Kasano, no mauma ti asawam kan ka. Haan nga mauman ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpat nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung man to'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Aduman nga rin tiyan anayin na tatang. Narigat mo't ano persa kapag trabahuan. Kasi man, Ay na, at dating mangkan nga urat, anak ko. Lami is siguro na itaw. Kasano mo ngamin? No sumangpad ka nga gapo iti trabaho, siga may lang tagluto, kanuan niya pa dita. kapilitan mo't nga rin nga ramidak dahi tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kasdela ka na yun ay. Manipod sa mo nagasawa kayon, at da ka na yun tirik-rik na anan. Mas asyanak mo't nga rin kan ko na. Lukas siya nga danan na yun na tatang. Ay, katsika, di nakakaasyan. Ay, no siyak takin asawa ken kwa na. Saan gagbalin di kas jayagal niya? Kas lagpampambar nga milang. Takanayon mo't akas jayag. Bakit? Mangalatan sa iti babaunin ta. Tapno at da katulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya ka amin tagtrabaho dito. Mapampanugak mo titi trabaho bakit? Pasensya kan Rodil. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marik-rik na no daduma. Kat sino nga rod ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? Adda na sa pulak akadwata dito balay. Sali, iso ni manang mo arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabirok kay ti babaunan, Rodil. Wen, tin rekomenda dya katrabahwak.
Mala, sumrek kan ading Sally. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally? 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulong nga tinaplayam nga trabaho. Kat napintas ka mat. Ibagaman tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-amu kayo niya. Ah? Ay, saan Manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na tisigod nga am-amok, Manang. Siguradom lang nga agsasaw kay tagpaiso Sally. Han nga siyak tiluklukuan niya. Umay kamat sumango dito lamisaanan, Sally. Tagigidan tayo namangan. Sige lang, Manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisangoy ti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang a kurso na damat. Tila ibagbagamot. Agin-agin ka pa'y lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo, bakit? Anya klase ti panagpampanunot ti kastamay. Ay, han man nga siyak tiluklukuan nyo, kunak. Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita ka aruba. Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Katanya nga ron ngay. Dua talang mat nga mangan. Ni Sally ngay, di mo mo't inggatangan. Kasimot sapay na bannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailimad tirek nam iti dayja nga babonan niya. Ay Narodel, unahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nyamot ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sally. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. Ada relasyon nyo kan ni Salenya. Tila'y bagbagam. Awan! Ita niya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimpla ti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasao. Nga palpalewan kayo. Di mo mat nga rod masangot ag timpla iti kape. Tabisi ka mat nga agsilsilpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan nak. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrak iti balay. Daka mo ano, naggapgapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga amin ang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Nga mala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sally. Lukas ka. Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka. Undatang, tapagim imunan mo't ni Rika. Naglukong. Pati babaunan, pagimunan nan. Un nga ron, apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mumut na imon di asawam anak ko. Marigatan akmat nga ron siya kami tagtrabaho di balay tatang. Paunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamo ngamin amin ang ti mga ramid iti trabaho na kuma. Yak may baon no kasya nga darik-rik na iti bagay na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sally. Tay bakit man lang talaga babaw na. Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asan kayo marigatan ngagdalos ditoy? No aglaba kayo, ininutan nyo. Tapno saan kayo ang mabannog? Ayos lang, barok. Nerwa makon. Uray bakuta kakit-kitaan nyo. Napigsak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tata kanayon ti panagersisyaw. Alang nga ron, Dana. Panawan kayon. Tamapanak mo tin agtrabaho. Ne, apay. Nagapuan yun, nana. Panapay nga kas na ti baduyo. Nai-al-al data cycling yo. Madmadlaw data. Yeh. Napanak nga mi nagjaging kan nagsumba. Iswakas to ti suot kaw.
Sumarampiting matgayam dato nga bakat. Bakatan lang arudin. Agbado pa'y langit ikasta. Nay, apay akasta ti panang kitam kanya. Ngay Rika! Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo, jay ka barbaro ababaunan nyo anya, Rika. Uray bakitan, yung siksila tabat, nalaing nga agdala. Madin to pa'y. Hana nga bagbagay. Aywan. Awan samot an-anayam itibagi mon manipod at dan babaunan nyo balasang kaw. Naimbaganak siguro na tatang. Balo ka diti babaunan nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka no mat. Ngam, apay nga damdamagan nyo aya. Awan, kaya't kula ama-amuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawis. Kitaan nyo man dayo ti bestida no umanay kada kayo nana. Winagwag ko itay dayta. Ay, wow! Nagpintasan. Magustuak ti kolor ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Wag nga raw. Talula pares. Sige, tanong mawaya anak manan. Inakto gumatang iti bado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay, na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamrika? Umay ka man. Mapantay dya silid. Tay dya tangag tong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya? Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakat ni nana mo na. Mayat pa lang ti sukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting day dya nga bakat patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na dana kada dya nga bakat. Wano, shiks mo kit di day jay. Diyak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya kamutin? Kasalanan ko ni nana mo na. Paghimunam kit din? Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pemanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawan. Tanagagad ka na singpad ni nana mo na. Kamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rudan sa dutpay. Di kidi agyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, tek ni Rika. Nga uray kasi iti ugali na nana. Iso asyak tagad jas. Siya kumati o may ije balayo. Ngumadamo nga min apukok nga awawir ko. Tanay amuyumot nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang nanan. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin iti sa bali ababaw nen. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulag nga agbalin akatulungan mi. No aggagat ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan niyo. Katawan kuma ti pagimimunam. Talaga nga chismoso da dya nga, Rodel. Ibaga na pala ang data kanya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inam Kan maysa, pudnuma ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mat dagito nga saksakit ibagi. Sa pagsaksakit man ang tutangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko. Saan agaputan na singpat di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito'y balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunan wano sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito'y sikat, likod, ngepan, tiyan, kanulok. Ay, numat ngamin mga laki ti babaunan. Pagimunam mo't ida. Uray bakit pagimunam mo't? Kat pili mat nga minta alalaam Han nga dagijay garanggan diyang kan sa rampeteng.
Kandihan nga napintas man ta alam. Diya ada asawa na, kandihan nga man nagdigos tapno na ang dud. Han nga jay digos nga digos. Bakit? Kadwa akong tagbalin na babaw nanta. Ni Hayden, kanakak. Anak ti kasinsin ko ije kabangibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimunam. Hayden, sumrakan. Imbag no amo na taglaba kas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, di na panatawan. Mayat kit di ano lalaki ti aglaba. Tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay matkid di ah. Katuwanan atan eh. Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adut yan anayak. Auntie, nakaluto akon. Mangantan. Sige, Haydin. Duwa ta nga agsango nga mangan ta adamat nga min trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apay nga, naka-boxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa ngamin ta short pan ko, di naglaba ka, auntie. Kan agdigos akmat lang madamdama. Umay ka nga rudwite kang kay ti pagsukatam. Andahan nga usaran niya angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa eh. Umay ka kit din. Mapantabi iti dya kwarto tagpili ka iti usaram. Ha, anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, auntie. Nagadalak mo't lang iti panagmasahe. Ay, nalayan ka nga ron na ano kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh, apa di ka makaid na riga. Kuti ka akuti. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permi ti bukot ko. Payat na ti mamasahe. Anya, sapay na panugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di balitada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay iti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Aun. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kanta inakbi itagpamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanyam, no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agi na nakakit dila kay. Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, simra kaklatan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo magayam nanan. Nasapa na green ni Rika, isosap sa bulag. Awan mo't iti kusina. Ganura ni Hayden nakananak. Awan mo't iti silad na. Nay, ayan dan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan adainyag ko apandisal. Ikapiyo baraw. Sige, edi suyo di talumisana nang. Tinakman kitain ida di talikod ti balay. No saan mga imay dito iti asawam anak ka? Ni Hayden ngay tatang. Saan nga imay? Saan napalandaya? Diyan ka mo tatang. Diyan kung simrek iti trabaho. Tasap sa pulag ida. Ngamawan damay. Awagam ida Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang. Oh, anya. Anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtaraydan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang. Inlimod na ti relasyon da. Sa da nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipadag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, Agpampanunot akmat Kaya't kung amin ti maandaan iti anak, nanang. Bumakat akon katawan pa lang anak ko.
kanayon ngamin nga mabandog ni Rodil. Isu Ay nga- najak amo no anya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Ay no may kankansan. At anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid tado agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga roden. Subliak pa'y laang. Haanan. Ni Haydin tadtan ti ayatak nanang. Sorry, Rika. Yung suksukunin da kong dagiti dadakkel ko. At dalugan nga inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta. Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kayat dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramiden ta. Isong agsinatan. Nasakit man, nga masapul nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kina Uncle Rodel. Sardengan tantag basol. Anak nga panawan, Haydin. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga, auntie. Masapul nga agsinatan. Tadyak kayat atub nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apay nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakula apan dato'y panunot ko. Gapo iti kinagawa po dya ka anakam. Urayan nak dito enterita. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta arumwar. Ha? Papananta, Rodil? Agpasyarta? Nanang, may kami kinirika. Tas ipupuso ak amang isublikan kwa na kada kayo. Ni, Rodil, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaurnos ti amin kanya ta? Kunak lang dayjay. Tapno sumurot ka kanyak. Ngam saan? Awanan ti rumbang nga urnusen tayo tinagbagitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ready ak ngagbalbaliw. Sulnitak ti nagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na dyan nga nangyari. No ikan nakitimay sapay nga gundaway. Agagatakon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw nga oras saan tan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Iso as sorry, Rika.